rad koji je meni bio posebno zanimljiv iz, kažemo, iz ličnih razloga, zato što se bavi biografijom čoveka koji je deo moje porodične tradicije, odnosno tradicije onih članova moje porodice kojih više nema. To je rad koji je napisao naš mladi kolega Miloš Damjanović, doktor Nehemija Šenfajn, biografija žrtve Holokausta. To je po obimu mali rad, ali izuzetno zanimljiv i vredan zbog toga što se bavi jednom ličnošću koja je imao mitske, da kažemo, nekakve elemente godinama između dva svetska rata i u sećanjima ljudi posle Drugog svetskog rata. Čovjek koji je rođen u Odesi, ruski Jevrej, studira u Švajcarskoj, početkom 20. godina je došao, pošto je upoznao članove srpske misije Crvenog krsta, došao je u zemlju koja je za njega bila, i tu one delove zemlje koji su bili po svom nivou higijenskih, zdravstvenih navika, ekonomske situacije. Danas se to može uporediti sa zemljama subsaharske Afrike. Gde ste imali na 100.000 stanovnika, imali ste priučenog nekog vojnog bivšeg sanitetskog narednika koji je znao da daje injekciju da provjera. Doktor Šenfajn dolazi u prvu Prištinu i zatim prelazi u Kosovsku Mitrovicu i postaje čovek koji organizuje ono što se može zvati moderna medicinska zaštita i koji je uložio ceo svoj život, živeći tamo 20 godina sa svojom porodicom, i on je u onoj grupi ljudi koje možemo zvati, koji su dolazili sa raznih strana na te prostore, pravi emancipatori, modernizatori, bez obzira na njihovo poreklo, i dolazi u jednu sredinu koja tad postaje izuzetno dinamična, pre svega zbog rudnika Trepče, koji privlači Engleze, Italijane, Ruse, Jevreje, koga sve ne, i tu se stvara jedna zanimljiva međunarodna zajednica koja čini tu sredinu veoma specifičnom. Njegova biografija je takva da pokazuje u kojoj meri je ta požrtvovanost i lični izbor, da vi izaberete čak i svoj novi identitet, da se vežete za nešto što je za vas bilo strano. Dođete iz Odese, koja je bila jedna od nekih, i danas kažu, najlepših gradova, tadašnje carske Rusije, dođete iz Švajcarske gde ste studirali, u Prištini ili Kosovsku Mitrovicu 1922. godine, to je bio izuzetno težak i rizičan izbor. On i njegova porodica, žena Švajcarkinja i dvoje deci koje su rođene, tamo žive do Drugog svetskog rata i on postaje jedna od tih žrtava cele te politike, i on je jedno kratko vreme bio i na Sajmištu kao zatočenik i kao lekar, i 1942. godine je izgubio život. Imena njegove supruge i kćeri ćete naći o jednoj od prvih knjiga koje se bavi holokaustom, a to je ona knjiga o zločinima fašističkih okupatora. Izašla 1952. godine, kako se sećam, jer su oni, njegova supruga je bila Švajcarkinja, protestantkinja, i oni su, zahvaljujući intervenciji švajcarskog poslanstva, bile puštene i preživjele su rat, i njihovo svedočanstvo je jedno od tih prvih autentičnih svedočanstva šta se zapravo događalo u Sajmištu. Dakle, to je jedan biografski medaljon, da to tako nazovemo, jednom jako bogatom životu, i mladi kolega je uspeo da izgrebe, dakle, iz svega onoga što je preostalo, a nije mnogo preostalo, dakle, u tog života. Fotografije, sećanja, po neki dokument, i to zapravo govori kako vreme bez ikakve milosti briše tragove egzistencije tako i tako dragocenih ljudi kakav je bio doktor Šenfajn, i ja mislim da je on tu pokazao da tako na malom prostoru i sa malo elemenata vi možete da date jedan jako dragocen doprinos ne samo
poznavanje života jedne takve ličnosti, već da pokažete naravno i da od vas nastaje jedan zreo istoričar, što meni kao profesor koji je deformisan 30 godina, baveći se time, uvek čini posebno zadovoljstvo. I ja pozdravljam mladog kolegu i želim da on nastavi sa tim svojim istraživanjima, bez obzira što nekad izgleda da nemate od čega da napravite.